Pertsona gara, Somos Personas proiektuak ja badaramatza urtetxo batzuk, giza eskubideen inguruko hausnarketa eta sentsibilizazioa egiteko sortu zen. Hasiera batean udalak eta entitate lokalak hartu genituen konplize, elkarteak ere bai, eta azkeneko ikasturte honetan eman dugun aldaketa da horiek albo batera utzi gabe ikastetxeak jarri ditugu proiektuaren motor. Eta horretarako 5 giza eskubide landu ditugu edo 5 artikulu eta bakoitzarekin lotutako erronka bat egin dugu. Eta horiekin osatu dugu hemen ikusgai dagoen erakusketa hau, ikasleekin egindako lan guztiekin. Este poema lo hemos hecho en mi clase y el título es Piensa en nosotros y nosotras. La cultura se representa, la nacionalidad también, los idiomas se respetan, como el árabe y el japonés, la amistad también. Y tener empatía con todos te va a servir de bien. Ten sinceridad si no la tienes, nadie confiará en ti. El género no importa y la edad tampoco, lo único es pensar en todos y todas y sobre todo en ti. Son 5 pruebas y 5 modos de crear diferentes, de creación, a partir de unas declaraciones, de unos derechos, ¿no?, que muchas veces son abstractas y las han hecho personales y las han hecho concretas, ¿no? Ikasleek gustora aritu dira, hasiera batean guk geuk ere irakasle moduan ez genekien oso argi zer egin behar genuen, eta beraz hori azaltzea ikaslei zaila egin zitzaigun, baina gero martxa hartzen joan ginen. Ikasleentzako entretenigarria zen poema batzuk sortzea, ipuin batzuk, bideo batzuk, eta parte hartzen zuten eta gustatu zitzaien. En el juego han participado 7 centros, de esos 7 centros han participado unos 320 alumnos y alumnas, alumnado todos y todas ellas de secundaria, pero sí que han ido integrándolas en diferentes asignaturas y en diferentes especialidades. Tenemos centros que han trabajado en primero la ESO, en cuarto la ESO, aulas estables, aulas alternativas, incluso han trabajado en formaciones profesionales. Cada uno le han llevado el juego a su ámbito personal. Altsasuko instituta izan da parte hartu duenetako bat, ederra izan da ikasleengandik eta irakasleengandik bertatik bertara prozesu hau nola bizi izan duten jasotzea. Eta aurrera begira, aurtengo lehen saiakera honen ondoren gogotsu gaude planteatutakoari bueltatxo bat eman. Uste dute asmatu behar dugula bidea gela barruetan eta eskola barruetan egiten dena kanporatu eta kanpoan dauden agente horiek guztiak, elkarteak, udalak eta herritarrak eskola barneratzeko giza eskubideen bueltako lanketa honetan. Sinisten dugulako giza eskubideen lanketaren bitartez gizartea eta mundua eraldatzeko gai gea garela konpromisotik batez ere. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.